gulmit ni parmulu oki diranoti doa totong arian nang borong ini dan terdoa holong di rohami tunggu dan doa longangan di baikmu dan di loaso di lula kaki nang petunggu dan mangela-ela diajari doa totong diganu ulang
kon o Jesus ki. Olong ni rohak o Tuhan na marnala-nalay. Ido na papos rohakku mangidoho ni Tuhan. Apuli marohaki, apuli marohaki. Kapasada marohatta ibagasan gorniama doat anak waktu di kurbadia binuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus ama prasiroha situtu jala debata cipangapul nasugoro adusta Saunari sabro di saleleng-leleng. Amu kadongan na pinaholongan ibagasat Tuhan Yesus Kristus diyo bason pasatot tado dongata na modingon mopo tu bagasan rumah-rumana mahitei bongok maibana tu bagas na baru na manotongi say kabibagas mai di ibana songon rumah si baganding tua saya disima ibana Mariaya rapon akahalat nabadia kamu akadongan nahi naholongan di bagas Tuhan ka Yesus Kristus yubason pasatot ta madongat ta namudingon mopo tu bagasan rumah-rumana obar di hasomalan ni adatta Itikion ma sitangyat kon jala di pasahat ulos saput. Sian hamuna markeluarga. Asanggiat i gabidalan di pasu-pasu tu hamuna sude na tinadikon na tua-tua. Ali debata ama panukpa sa luhut na nadong odo gonado ho tujuan ni ngolu ni ganug jolma jala di bagasan tangan mudo hangaluon na hamatean nunga di juho dengan nami molona boru situ morang opung dona boru situ morang hon mulak tu adopanmu upangit tu hami tu ho jakon maibana di bagasmu na manotongi jalalehon ma di ibana hangoluan nagok marhite Kristus Tuhan nami. Sebagai barikan nauli yang dibuat ini surat yang Apostol Paulus Tuhuria Korintus. Tolong mahakan. Ai ondo huboto hami tinatanggal bagas parlapi-lapian nami nasian tanoon adong madihami inganan nasian dibada bagasna so pinauli ni tangan namian sa leleng-leleng na di banua gitjangi ay sa leleng dison marhoy dohami buhut masihol naing haru solukonon inganan nami nasian banua kijagi
martangi yang mahita. Ale de bata mual ni nasa hangoluan marhita siyan aek ipasat hodo pasupasum hami marhita siya nido mangolo nasa niti nopam dalam marhita siyan aekon dumuset tardidi hami tubagasan hamamate dohot aheheo ni anakmu Yesus Kristus. Upang ito hamit tuho ale Tuhan. Parbadiay maayekon nanayong patyon nami songatadda ni pasupasum dohot denggan ni basam. Maradopon dongan nami namodingon marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata nami anak mo sa diri nung amate jalahehe parbadia ma rumarumaon parmiyaman ni naposom naung ginomon asa anggiat marhite asi dohot holong iroham bongot ibana di bagas mo na manotongi marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Pinor silangi. Unang jujur berdosaku, Yesus ipalua au, dihau pinor silangi. Martangi yang mahita ale de bata si pangapul na sumurong pasupas ulos sa puton ulos pamborhos maiditiki sorang ibana dala ulos panaput mai ditiki moting ibana say kabitada ni holomu mai maborhos dohot manapin ibana dihangoluan na sa leleng na marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Mangdainang si pasada maruhatta si pasada ma sude puji-pujian dohot tangget taon marhite narak manangihon tangiang nani arjarhon Tuhan ka Yesus Kristus matangiang mahita di salahnya kaparsala Tuhan, tunang ng tulian kami di pangujuran, balawang mahami siyang pangako. Ay hulog na itu tumang tahun sudah kada silang ibagasan guarniama do anak do kodo badia. Amin. Say,
Besian huria pasal taima Tuhan muna hasutan. Mau natin madihamu na paglo ni Huya namin. Ay buwan nyo na. Ibuwan mo dahil. Kalua matoroy. Ano kadoy nun ng pasang eh? Kakaluan. Buwan nyo. Itu tutup langsung? Lang kan? Buwan nyo tutup. Lang tutup. Betul, nanti saya masuk masangahan. Kami sa udah muna manang pulang mula sa Tumorang. Pasahatun ulus. 5 ulus tutup batang. Molodok nita di hamu ay ang kabere nami basungon na ada ni ulangon ni ang puriutanani sa Mosim. Tutup batang nama si pasahatun nami ito muno. Ang konambas sa pupna muna kageleng. Jadi unang songon na dahil pikiran muna ate. Jadi manang songon dia pe patukaw nami ma songon ulus tutup batang tua mak muno sa lulu na tua mak muno. Jadi tama ka. Al matokata narong langsung na si Balgasora. Melihat tema di kurang dapat menjadi oleh teman ini may sabarang damon unang gabi jadi kami tulang muna madi foto ni fokus di komunikon asal namin nasa darion Ima, ikaw ay dako, okay dito meron. Manari, sa aton namin may da, so los patudi, go, ima ko, batang. Untuk matutuwa ka na lungon, untuk makanahasi, sesudah ka pinoparmon, ano kujulan niya yun. Seroma kasilas miroha, barita gada, barita horas, pasu-pasuan niya mata debata, disudah ka pinoparmon. Jadi walaupun sauti PHTQ imana buta pasana tahu kalau tidak lemah. Jadi ya muna pasmoni mana ulus tutup batang. Molo ditoba di Samosir masuk anod dung say donon di buano kemudian baru manariko. Isi mahamu. Moni ma ada kalau di Samosir. Saya butuh hamuan non mar si sulu na kamu. Isi baru siap kuda. Molo. Jadi om itu tutup batang siap pula ulam. Tutup maadat. Sarnari di pernako ni matari na ayaw na sabok kakapasukat. Waka pinopang. Oras ma sarun na ka pinopang. Terus sudah hamu na mardongat tubuh. Buti ma atas ya kami ula-ula muna si Tumorang. Mawali atin maggabi sa oras di hamuna tulang namin sa Tumorang. Ibaga siya tiklot tutu balalo dahil nang majuhok ka muna at botona. Di mga pasahat at usi muna ipahapal hamu tutu jadi at usi muna pada tiklon lima tutup batang. Jadi hanip hemat doktu hamuna raja nami asiro hanip Tuhan. Saya tutup makara lunguni tutup makara semalamu. Saya tahu mahalap tuduhan dan alali pa duda muna. Kami ang una kahulan namin. Sa itong rogel na siroha, di kapaparan din lang. Sa disulo mas matubat kaya tigaras, kung ay pasahat tamu, at ang ijabuno tutu, sa matibang gami sa parasan. Pagkati matuhan, pasahat kami tuho, didingan di basahan itong mga ramot di namin. Diala di papunguholong ulo kami di son, lima amat pardumon na diala musada. Ina siat tungatonganan yang dia salani oleh Tuhan atas jadi botoho alani persirangan ni gagi mau bomono sabdoro hanami paporhanto ni nanyo suang soni manang saluna kanakonna di bagasan ilu-ilu do di bagasan nasa nasida padu-padu
Tuhan di Tuhan. Alai di kota Hodo Tuhan, jalan di kota Hamido, Mahodo Pangapuni, Hodo Silok Pasu-Pasu, Suaka Pinok Parna do kami satu. Di Saranino di Pergo di Mantani Arion, Lungo Pasatan ada nami, Pasatu Tuduk Batang, tu di kota nami di Tuhan. Asa Roma nama masu-masu. Ain may gana tuinganmu nasionali soalnya mana tapi luparna leonomu damem na sumurungnya sama dami nasida dulu kita ikon ibota nami optimis mikron asima rewan Tuhan nang adat kabar tahun nami bisa dari satu tahun ni hasu utonoma para dukko nak kahuda-hudana do asal sana asa jong-jonganmu asa tiruam nasida non gogo le non mudame di tonga tonga ni daw ni itu asima roham le Tuhan pasantay mangulu nami to asa ho tong tong na maramoti ho tong tong na manugo ami di dalam nama kami tapas di moto tu masa jurang di sana ni maradukko nang maradukko dengan nami pe asa sesame asa tamah kami abaw lagi pas di bagasan Yesus Kristus kerohan matanya kami Tuhan. Ang sinirohan itu atta Yesus. Do tolong nirohan di bata. Do parsauran to di purbadia ma namat dongani taon olah do di saliling nililing na. Amin. Jadi jodoh jodoh. Tahu. Pak jodoh. Baru mau masih musik. Oh. Ini sudah boleh di. Aku teman lo. Kabar. Mana pulang? Coba jadi. Iya. Isen marah. Ini Masuk. Putar. Iya. Sabar dulu. Pilih ke dalam langsung ke depan. Kok kasih ke dalam langsung. Sorong ini ya, di bawah ada paku. Nggak bisa. Angkat. Sistem angkat dia. Nggak bisa. Ala yang hadiah nana inak tanah sari matuon la ima godana ima lihatna dia gay beli ahor sudah asa maninggal hada dia dah raso dia kawal parana bagaimana nadi gadi
dengan SKM, sama tua, masuk ke sama tua, ayo hidup lagi. kalau sudah kata rasa ngobrol. Mulia mainan, kayak orang-orang memahami dalammu. Dapat pertanyaan Bapak Ibu, yang dia memahami sehat-sehat dan sebagai bikin kami sendiri lanjut paruh. Ulala na dulu, ang laut uladang si bayan, ulong beria. Bagi-bagi be, malau rasa horena, manano meme na. Itu be beri-beri, tetap noho tuladang. Kung managunay ng bertunggu jubari. Sa hadoy na
ngurus dia. Saya orang sunas mahawaina. Selamat jalan bahagia ucap untuk hodena. Minat kuda bucu. Bintang siang mulia nanai membuka ulaon wani roha palon ni orang tua tadi bagasan sedarion jala parjolo berarti mahita. Di bagasan goar niaman anak dokter di perbadia. Amin. Martang yang mahita. Ale di bata amanami di pabuhodo hami di tongan di bagas ulaonon. Hatubuhan ni anak dohot, hatubuhan ni boru. Si gom-gom na sa isinawan. Di siala ulaon na pinatupa nilungan namin na iuduti kami masonari rap dohot pagkon-kon sinami pasahatkon puji-pujian dohot supanami Tuhan mangitu kami kuhwali Tuhan pasupasu maulaonon sayang giat mardalan ditikyon sahatu ujungna jalma Tuhan keliling namion Marita Kristus Tuhan namin. Amin. Si pasada ma tangyat tawon, rapita manangyakon tangyang aman namin. Ya manabi na digadula kijang, sa pumarbadi ang maguwang, sa Roma harajon, sa isaw malong Leon manihami sa daror sa pangamahan. Sa mabusan namin. Sangat panesa namin dosa nidongan ni madosa Tuhan. Unang tugyon kami itu pangjungan, jala paluan na kami siya panago. Amin. Itutup ma pengetahuan.
kutu pihai be sesuai dohot pagdua hasuhuton sonari pesertai ma tuhamuna gawe jala horas kasih kuliah ano mereka musik satu nama menipulu dokter gawe jala horas masih kami kuliah mutima. Jadi di sonunga udur kami ima suhu bolon doh nama kami nama rumah tubuh ima bupare do punami raja pangna asama dia kami kadora sama kali kami alun doh damang ma amat tadi bata gawe mau lihat ma apa sinami alu damang ma tu senjata na torok amat taraja doh ingat sori pada jadi mau lihat amang pargo sinami idok dua siap juru muda topa siap juru muda normal kami neng mangaliat alayat dong so ini bedam majo godang muda-muda suhu tonto kami napardoa tubuh parendo punami raja lihat baton boru do bere bedam ma dokter liati naho partusiam ima dokter ni suhu do tubuh mai ima mangalia jadi sebenarnya asama dokter kami dalam waktu beda mamang nahu partusi alai nusain do kami pasal tahun nami do tuhan guru nami asal sini kamu jadi sebenarnya
Malati man di tuata, malati man ang dita sa luna, di soni, di pasaat hamu, hula-hula namin, Tuhan buru muna. Memang na cing-cing do buru di Parnaw. Latung jumoloro hula-hula manabi-nabi ase marsoba buru. Jubolo buru marsoba raja nami ase rohan no kamu manabi-nabi ani. Ini pagidon nami. Jadi memang permusik nami. Gawe. Neng marsoba mangani hula-hula nami. Alai raja nami. Boleh tanah parsoba majo upasata mi songonari de. Unang buaro amu, lasmaro amu. Jadi bahan mga permusik nami, boleh soba-sobay, soba-soba kami hula-hula nami sa luna. Filofilasyo kami, torok kami ng hamarangi, alarodo, akadamangon, ang alam pasama-sama ito, akarakoni na matuwa ng harmatuon, lasrohan namin, lasrohan niya sutopon. Jadi naman, ng Roma kami, manopa-nopa, no pasisusyugan, di kami ang hamarangi, sa pagparang ni Punta silang Saparna. Dari kanila, sosoy na tumulong namin. Barang lama.
Jadi pemang parmosin nami. Persirangan nami dok day nangon. Asal aja lagu persirangan ini indah gembira topi pasir. Kami sebelum tua, dok bukan tua sarang itu saluna mewakili bau, soal nama dok hata hawasi marsian kami sebelum tua. Dihamuna lihat lalu, aman amin dan amin dan sorry pada narare di bagian sadarion di mana baru ina namin dan haluan nabion. Lamas kandung nasi di alam Tuhan di itu di hari Sabtu na lewat. Kepala memang. Bisa luhur kan, di demang ulahon ada perhamatan kota, boleh sadar setikyos, satu namun menaruh tempat tarun non, inang tawalong yon, tunganan na bisa terjadi. Sa tong Tuhan nama arang mo tidak, tong Tuhan nama kalian nasa atau tidak di tungator sa diyon. So di majalah at kawasi sa kami, suhug bulon, si bulot Tuhan. So di majalah sa tang Tuhan.
Jaha kami majo sama jujur ngol ni dainang na huha holong hario. Amat taraja inata soribada na upasangapi kami. Songonong majujur ngol ni inananyo. Ia opung nami opung lumanian mangalakul ni rajai borusipayu. Jadi hamuma raja nami bona nyari nami. Ia dubuni oppunami oppulumanian sada matubuna ima margoa oppun apner mangalap boru ni rajai boru sinaga. Jadi hamuma raja nami bona ni tulang ngami. Toluma oppunami tubuni oppu apner na berjulu mai oppu bia mangalap boru ni rajai boru sinura. Naba dua hon opurindu mangalap boru ni rajai boru sidiro. Naba doluhon opujolanti mangalap boru ni rajai boru siringorio. Ia tu ni opujolanti sadama dadanak namargoar opumiko Obama mangalap boru ni rajai boru si pumorang siang buta samosir ima inang nami na tapa ado padopon tubuh ni amanami inanamion sia madak banak opak ma anak 5 maburu ia anak siap kanan ima namargoar amani Miko Obama mangalap boru ni rajai boru si halowo siang buka samosir 5 madak danak opak ma anak selama boru anak sipai 2 Ahmad Dapi mangalap boru ni rajai boru si hopin siang buka si borong-borong tolu madak danak 2 ma anak sadama boru ia anak napa toluhon pendi sida mutar dang marhasohota dobe jala manido tangiang hami tuhamuna amat daraja do inakta daripada asa anggia tumi budapot siroka ni kodini angginamyo anak napa obaton amani ardi mangalap boru ni rajai boru Jawa siang sungai piring sarka danak bawa ia boru siap kanan marhamulia ma tu anak ni amang boru nani marga Daud siang si poholo 2 madak danak salama anak salama boru marhamulia manguse boru namion tu marga Siregar siang buka perdagangan ala nang jumolo di alat Tuhan lainani amani herawati bugaulu boru nami si nomor 2 marhamulia ma tuan ni amang boru nami marga Pangaribuan siang buka sungai piring tolu madak danak 2 ma anak sadama boru ia boru nami si nomor 3 marhamulia ma tuan ni amang boru nami siang buka Garutung tu marga si Majuta tolu madak danak 2 ma anak sadama boru boru nami si nomor 4 marhamulia ma tu anak yamang boru nami marga sagala siang buka samosir 2 madak danak sadama bawa sadama boru boru nami si nomor 4 marhamulia ma tu marga sirait siang buka Hosea 5 madak danak tolu ma anak 2 ma boru ia torot ni pahopku ni inanamion godangna 24 halak
anak masa puluono boru ma waluala adora somarusum molu dope inanamion marsahi do tuluari okname di rumah sakit karya husada perdagangan songoni majo jujur molu ni inanami nafura holong yamion nabui hupasangat tuhamu amat teraja do inata soribada mauliato tanggal 10 bulan lalu tahun 1950 maruzungolu di tanggal 3 bulan 5 tahun 2024 mauliato marumur madai nangon 74 tahun mauliato ma diamu amat teraja nang inata soribada Yusuf Molu ni natur menamion na dijahahon ni akka anak na dibaga sa tikyon. Jadi tatorus mate. Jadi bujo hami ma kupasatami ma atikianon tuhula situmora. Hula nami situmora masuk mahamama. Bohadi hamu hula nami situmora. Muna bersedi hamu Nungabe disopera mi ulo muna do tulang nami turnip do tulang namu kabar hamaran istumor. Jadi hula nami do situmora baik kamu mamang dah hokar musi do hokar penganna. Ala ng pasat ulos marami ibebere namin do tuangka ibebere namin do pampunan bamba godang na partisin
partusi. Jadi songon Hani tulang roro turnim sesuai do pakatayon na budari tulung lepar na gudang na para amu nama tanang aturhong sangat dia berpiak na songon ina jangan dia mu manusia nami ala neng pasahat paritan kaspas mahani dua ka ini beda nani kamu nama nani kan namun narik kedi songon ina